Bendala akasathola inhlobo akasaphenduli ukhuluma phela nami kwami uzokhuluma phela kwakho wabaleka kusesikhathi sami angithi wangibaleka angithi usatholakala ngiyaxaka ukuthi unefoni uyithatha wena usatholakala emoyeni ayike ngithusa lokuthi unefoni mina utholale manje uthi unefoni phela sisi ifoni yalahleka angithi ngachaza ukuthi ifoni yalahleka uyakwazi ekhaya ilungile phela wena yini ehlula ukuthi ulinde imali engaka ngithi vele ngangilindile 1 week emva kwento uphinda kwatholakala sicela ukuchaza ukuthi kwenziwa yini ukuthi usisi ayisekho into enzenakela dinga imali yami wangiphaphela ngoba mina ngangifuna lo mncane lo ezizwana naye kahle yena ngoba unomona mfowethu unomona ngoba unomona weqela ingane hayi bosifuna imali wawufuna 6000 kuthina wawufuna 6000 kuthina ngebhadi abanayo womina enginayo 1.7 okay yeah uqhubeka wawuthi uyasiqola wahlelo ukulinda mfowethu ngoba ningishuta nje abantu basemsebenzini bazokushuta ngithawa kwami ngishuta ushutha ngempela mfethu angithi ngike ngachaza ngesimo sekhaya ushutha mfowethu kodwa umphathi wami ukhona kulezi zinto lezi social media mebona lento yonke lento yenzeka mina ngiyaxoshwa emsebenzini lokho nizofana labangasebenzi yokuqili kodwa mfethu ngiqile manje bakuthi wena ayikho into imbo yenzayo awaneliseki makuthi ayikho into wena imbo yenzayo ngeke uwaqwaya amakhamera kodwa makuukuthi khona ugebengu usisi ubengeza ingane yedwa noma sisi kuzokwenzeka makuvela usisi kuvele nabanye futhi osuke wabaqola yebo bakhona lokho ngizwa ngawe okay mfethu sicela uphathele igora lesi yes sikhona sicela uchaze ukuthi kwenziwa yini imali kasisi ungamfaka emsebenzini esekunikile hayibuye yona ngisafuna lo msebenzi ngitshela usisi ngathi sisi ngicela ulinde 1 week sonto lodwa sisi phela izinto azenze ngendlela nibaningi labantu yabo manje niyangishuta awungitshela manje sekuvela ukuthi mina ngifaka abantu ngokugwaza kade awubafaki uyabafaka nje vele wosifuna sobathatha awubafaka abantu wathi ngitshela nomakhelwane imaka awubafaka abantu abanayo manje futhi lokho sengaze nikuvezela kumakhamera ayima awubafaki kwabizile imake wena mawubalekela ukuvela kumakhamera kushutha abantu uyafishwa ngakini bafisha abantu awubasizi ngisizwe intombi yakho yazi yangisiza ngisazi ukuthi ngithini phela sengikhuluma nonke ikwambe imali yakho okay wemfethu angithi sike sachaza ukuthi azizile ngempi wena nize ngempi ngoba phela nangithethisa kwami kuyisimali awu unesibindi sothulana emini wazi ukuthi uyangikweleta wemfethu phela sesikade ngingenile izolo ngifuna ngathatha imali engizingane esikoleni kumanje ngenza amanye nama-transfer awuchazeke mfethu usisi aqedile i-stationary ngidinga imali imalini oyidingayo yakho 1.7 ubuye njengoba unjalo ngiphume nawo awusafuna umsebenzi usuhlule siside isikhathi side ngiyabonga usuhlule ukulinda side isikhathi side usisi uyasho ukuthi side kakhulu wenziwa wasekhaya igazi lami bhuti igazi lami umuntu wakini sengathi ngibukisa ngayo kumakhamera kuyena kanjani igazi lami ujikelile ukulinda mfowethu kwakhona ukufuna imali kulona kusawujikelile kwafanele ukhokhele wena no kwafanele ngeyakho lalela mfethu igazi lakho ngeke abaleke lo muntu lo muntu wakini kwafanele ukhulume nabantu basemsebenzini ukuthi hayi bafethu udadewethu lo ngicela ukuthi simfake angithi lalelana ngesilaleli into engekho ngiyahola ngiphile awuholi wena uyaqola ngineyingane kumele ngizondla uzondla phi ingane usisi kwamele akhiphe imali ngoba nami khona abantu engibakhokhelayo phambili ukuthi bafake umuntu emsebenzini ngoba ngiyona imanager emsebenzini nami ngino connection connection futhi bayakhokhela ubani ongakwazi lokho bakhokhela pho connection umuntu angabizwa connection omahhala ngeke ngishuthi ngeke phela bakhokhela le camera icini ngeke camera ngeke icini khohlwa uyasabisa awuyasabisa sabana kanjani futhi uncane kodwa ukhohlwa obhuti bakhabadala ngendlela bazongizukela kwami lalela sizenzusukela sizofuna imali kasisi lungile sisi ngithuke ngikuthuke angwamakhamera kanti ngisazokuthuka lungile imali usisi uyachaza ukuthi ukafike kini bafike emqashweni wakhe akaziwa ngala ubuhlala khona ubalekile ngisengasizo intombi yakhe yakudala na ngazi uyongidayisile ayidayisanga phela uthi sizokhazi hayi phela ungidayisile akudayisanga ikudayiseka ngizoyizela mina kuwena nini angithi nawe uyazi ukuthi imali ngithola kanjani ngithi angisebenza kade ngagcina ukuya khona sinomama Zwane ingake ngangazi akangazi vele ukuthi ngaphi ingakho nizena ngithola ngentombi yami ngoba akangazi umama
manje manizongizela yabona ukuthi unjani awukwazi ekhaya uyakwazi ngisho engasho kuba uyakwazi asho kuba yini wangaphathisi ungihlaze phambi kwalama camera la usazohlazeka wangaphathisi ngani noma udadewenu mfethu kuukuthi akadlulisa imessage kusisi ukuthi uyazi ukuthi ngizizwa ngifikelwa inyembezi inyembezi zokuganga ngiyane into yangishutha lizothini lona ibandla Asitandaba nebandla. Ngithethe imali icamera mfethu. Awufuni siqhubeke ngoba phela mfo. Awufuni siqhubeke sekulona ibandla. Ufuna umqobo la umqola naye. Lalela mfowethu. Ufuna umqobo. Mina ngizokwenza intelo singaqhubha phela sekulona ibandla. Yephi ibandla? Angithi wena uthe lizothini ibandla. Sizothini ibandla ke sekulona. Sizangishamsazini wakho. Emsazini wakho. Lizongixoshisa. Lizongixoshisa. Khona lizoletha imali yakho ngoba hlelo uyikhokha ukuthi uyasebenza. Unginike imali yami nginika ibhosi yakhe imali. Mfowethu. Ngicela usisi alinde ngilinde ade ngale ngizomkhokhela imali noma ngimfake emsebenzini futhi ngifake emsebenzini ngizokhokhela imali yakho ngisebenza lapho ngiphumile kuwena mina nazo uhlanzeka imali usisi ufana namanzi ashisayo ngidinga imali useyabantu usisi and manje akasadingi emsebenzi ngidinga imali angifuni umsebenzi khona umuntu ongawufuna umsebenzi nanga nje nawe ufuni nahlangene nawe ngoba mangase ngifike nomsebenzi kusasa angawuthatha ohlangana noba nawe mina ngeke ngikufuni nahlangene naye njengoba ngibizile nje angifuni ukukhona kakhulu ngicela imali okay mfowethu anginayo imali namhlanje ngikhuluma namhlanje kade ngintshela namhlanje mhla ka25 mina ngihola mhla 15 ngisebenza eSDing mfowethu ngihola mhla ka15 manje ngicela insuku 10 days wonke imali isiphelile manje yini engayizwa lapho bafowethu imali mfethu thina sihlangana nalokho mina ngihlangene manje ngizongihlasela kwami into engicikayo sicela imali sizokuhlasela imali 1.7 wami sungaqala ihlobo sakho uma uqala ihlobo cha mfethu igazi lakho awunenhliziyo embi unenhliziyo embi futhi mangase kuthiwa wena mfethu lapha emsebenzini wakho kuvela isikhala uncamela ukukhokhisa igazi lakho wangigazi lakho lalela mfowethu ngigazi lakho ngisho lahlekile ungatholwa ngami uyazi ukuthi abangani ungathotha abangani bakho bafake mala ngile phela mfowethu uyikephi inkinga lapho phela nami ngiyidinga imali abangani nami ngiyidinga uyidinga nasehlobeni sakho akulungile phela senginamaningi waze wahlaza Thabisa engithanda ukungibuka ngayo imali senginamaningi awusakhuluma ngani ngosisi mina awusawina mina uthatha yini mina la mangikhuluma ngiyangizwela nama-stand uzoyithola mina ngeza inu khuluma mfethu uyayithola uma-stand wami ngeza yithola wabushitha umqasho wena unqala ukukhokha khuluma phela mfethu ukuthi sisi ngicela ukuthi alinde mina into ngisho lelo bafo ungazuthi usuwestela isikhathi wena akhona kuzoyilinda ayikho ngicela imali mfethu kuke kwenzeke kanjena ke mawuhluleka ngeke ngakushuthi shutha lapho mfethu sicela silalele shutha kancane kuke kwenzeke kanje mawuhluleka ukukhokhela usisi imali kuke kube khona something ebanjwayo yakho ihlale kusisi hayibo uzothi mawuse ngiyathatha la ngiyathatha lana ke sisi ngakuzolonge lana ke sisi kungafa umuntu sizobona manje mfethu hayi sisi khuleka ungahlala phansi khuleka kungafa umuntu sobona la khuleka sisi ungazongihlaze phambi kwamakhamera no wangihlaza wemfethu uzokufana umsebenzi inqokathi sizosebenza wemfethu ifoni le nale yasoyithatha mfowethu yakukungishutha mfowethu ngiyacela mfowethu uzothini umndeni wami buka manje uyakuziba ukhuluma naye uyakuzibekezela mfethu iziyanuka lezi icathulo bengcono uyibeke emnyango uqashela abantu uqashile ziyanuka hayi uqashela abantu uqashile isigebengu ngicela ukhahlele lapha ziyanuka lezi uqashela abantu uqashile kade ngibekezela uqashela abantu uqashile inqaba manje ukuthi amina inqaba yenzani nibona na uphela unilethile ifoni khipha ifoni phakatheni ifoni sisi uzoyenzani ifoni yami nohlula ile hayi sithi sisazoyithatha nje ungasabi hayi ngeke ngithole mina ngizodwa kodwa uzobona ngokudayisa ngaphezulu stop ngoma inkani nginayo futhi into mase ngithenge nithole ngeke ngithole sobona kulungile sobona kulungile mina nawe nje kulungile imali yebo mfethu angithi uyazi ukuthi athina asilwe and futhi thina sizanga ngenkani size nje kahle awu sengaze ngibhale ngibhalela wena awuchazeke mfethu
usisi njengoba edinga imali yakhe manje kwenzeka kanjani? Uzolinda phela mfowethu bonke abantu bayalinda. Khokulinda. Yazi mfowethu uma ngikutshela khona abantu engibafaka emsebenzini ngabathembisa isonto balinda inyanga bangena babekesela abazange balo befaka ikhalazo njengalo unomona lo hlezi ngikutshela. Eyiphi inyanga manje? Ngiyakutshela. Eyiphi inyanga? Phela